ngivakashile ngizulile nje ngiyethempelini ngithi makuphuma sihlangana nenye insizwa ithi awuyazi indaba kaShembe ngikhuluma ngalo Shembe kade seqala kabusha ngolesithathu wakhipha iboshwa izolo khuluma ngalo Shembe manje ithi lansizwa amazi kahle lo Shembe khuluma ngaye mfakazi Skhosana lo Shembe mina wenza isimanga ngangilele sibhedlela Indle ufika insizwa ihlangana nodadewethu eMaritzburg ithi mfowethu wena wafuna nomfowethu ekhulu mfowethu esibhedlela ulele sekuhluleka odokotela ubona ithumbu lokukhipha indle utholetha ngepayipi ithi insizwa baba ngangifunda naye khona umuntu adelelekile umuntu anoShembe ngisho esikoleni uyadeleleka nje abukeleke phansi kanti phethe umlilo ithi lansizulele kwathwane uyasho nosisi ithi lansizwa mayibuka isikhathi ngikhuluma ngensizwa zagwinya uShembe hayi insizwa zeyuniform hayi insizwa zamashayini ngikhuluma ngensizwa engancengwa mina ngevangeli ngikhuluma ngensizwa zimgwinyile uShembe ezazi ukuthi bayikhuluma ngoShembe kufanele ikhuluma ngokwathembeka akhuluma abantu abafuna ukubukwa yizo ukuthi bayakholwa bona ungenza ukuthi la ufuna ukubukwa yithi ukuthi uguqile Shembe akekho kuwe emzweni uma ukhafula uShembe funa umuntu othi menyathela athi mina nginonyazi iyabuka isikhathi lensizwa ithi hawu isengakhava esibhedlela iyasuka iwalela khona idendele esibhedlela yayifica lensizwa ilele empedeni ule ngepayipi lana yafika yasisu ngathi umphethe yathi yehla moya oyingcwele enge wena uthi mntakama seyoqeda inyanga yesithupha wathi kudokotela waseshayina wangisika ithumbu akasabuyi ukuzohlanganisa leli thumbu uthi kulowe ngakhipha indle ngaleli payipi uthi engikudlayo ngikubona sengibona kuleli payipi mina yami indle ngibuka ngathandi khuluma ngonyasi ihlobo zami mawukhonza unyazi funeka uyiqoqe ungabe uvanzi ungabe ishiphu belula Funa sithi masibuka ubunzi lakho likhazimule ngoba uphethe uThixo. Mosiba iNazaretha entengentenge. iNazaretha engayiqhenyi. Funa noma iNazaretha ekhetha uShembe ngoba uphethe uShembe owuqondile musu ukusaba ngaye. Waziwa ngaye sabathi ukuthi uyiNazaretha. Phakathi yinsuku abonakala unaphawu. Funa uzugqoka ukuze sibone ukuthi uyilona. Mawugqokile siyadideka. Ithi lansizwa mngane wethu na uvaselina uzalokudla novaselina mabuzoba uzokuphila khona abantu abanethemba likaShembe banganali ithemba lezinye izinto yasigoduka lensizwa yashona ekhaya ithi mayifika ekhaya yazi ukuthi udumo lasezulwini lizoduma kakhulu lizodlula enhlanhleni yabaquza lensizwa ithi konke ngayilanda kanjani lensizwa ibona unyazi konke ngayilanda kanjani ayinamoto ixakekile imphama abantu abangena abanomlilo kaShembe abanazinto abaswengi nokuswenga babuka bathathe kancane
Skhosana sibajomba abanye bajombile nje abaphethe umlilo abafunda ukuba njengoba sijabu ushumayela nje bona bahleli balalela bazela ukuzolalela bafuna ukubumba abantu abaphethe umlilo bafuna ukuba bevumbuka nje khoneni abakhathalele dumo futhi bathele imali zabo bagibela bathi siyele indlebe siyana umntwana Ithi kwathi ngizokwenza njani isuke ihambe ithi ngizofika eNazaretha enhlanteni ithi yafika ibona iNazaretha elaziyo emntakama nasigula sila eyithendele sibhedlela ngifisa ukuyosilanda size lapha sizobona umnikazi wesonto ithi iNazaretha ngoba amaNazaretha khona nonye uthi lona nginawo petrol ngizowuthatha petrol usho na full tank anginawo ngoba kasena Shembe inkonzo yozwela kasenayo amunye kadehla wakudla ukudla kusele manje uzongcama into yokuchitha ngoba ngeke amupho seduze kwakhe bingake mNazaretha kuwe uthi ufaka ongablonyo kodwa unaya umbuleli ngoba ujabulisa ukuthi kubukwe wena wedwa awuthozisa ukuthi nomnebona ngcono ukuthi ugqoke kahle ngawe umsebenzela ngani uShembe ufuna ukubonga ithina thina sinazulu thina ngeke sikusiza ngalutho mhlawumbe ufile ayikho into esizomukezana wona sithi ngane ezulwini imisebenzi yakhe ezokufaka ezulwini ithi yafika lensizwa komunye umuntu akalona iNazaretha uphethe imbuzi ngemuva uzobika inkinga zakhe kuShembe yemfela ithi nganika ma ngicela ukulanda umuntu la idendeli osesibhedlela ngifuna uzobona umnikazi wesonto uthi lo baba inkinga yami ngani yakwethi yodwa ile mbuzi ngemuva ngizoyibopha ithi lensizwa uyibophela ngeke ithathwe umuntu ithi ngicela ungibophele wayibopha basuka umuntu ongenaShembe esehlulekile ngoba kwabo sehlulekile kuthina bengibemhlophe ngoba siphakeme awu ngoba lokujwayela ongaka namanje uyasola useshimela isikhathi eside ngoba uneyitsukwana akwazi unayinkonzo yokulinda nje uhlala ulinda sakubonga lontshiye ukuthi uzoshumela kodwa ngoba wena usuyijelile awusagcina usabambeka siyakwasaba futhi ngendlela onolaka ngayo akulaka kuyafika nala isonto nolaka nana sikufuna sikwasabe mawuqhamuka sigodone nana ingaba sikhululeka khona kanti kuphi siyothola khona uthando laphakade sengosuka kwakho sosaba wena la esingabe sithi khona siyobhukuda kodwa sisabe ingwenya emanzini sizofika afika eyithendele esibhedlela afika lensizwa ayihlobo nalensizwa bayafika uthi ngizocela le yansizwa ngicela ukuyithatha ngiyise kuShembe athi amanesi angaphumi lo muntu lesibhedlela umeke waphuma uzofa ithi lensizwa nginikeni yena ngimisa kudokotela wodokotela uthi lithi nesi lalela ke wabhuti uyihlobo sakhe uthi lona cha ithi meke wafa uyazi ukuthi uzoboshwa ithi thatha konke ama-details ami meke wafa kulungile ngifele ejele ngifele uShembe ngimisa uNkulunkulu manje uma sithandaza wena sigaranta ngoShembe sibeka i-deadline uthi hayibo thulani niyaphetha ngoba umathemba uShembe ana uyiNazaretha elinjani elinje awuyibuka ukuthi ufanelekile uba yiNazaretha lonyazi musu ukubheka abantu ibheka wena uyizele wena la esontweni bangibuka mina njengoba ngiguqile kulotshwa kimi ngisho ungahalisa kusisi imina olotshelwayo kodwa njalo ngelisonto ukuthi musu ukunaka abantu inake wena kuzobe kushaya uthando nje musu ukubheka ukuthi wena ufake enkulu uyinciphise yakho khipha onako obuzenzela wena yasithi ithatha yasimbamba ngeshiti yambamba ukuthi kamfu yamnyisa emotweni yamuthi fu emotweni yasikhupha imali ibheke idendeli uma bafika isifana sikamntwana sasimile sibamba umbhobho ngikhuluma ngaloThixo ngikhuluma ngaye osegibisini bafika imile iphatha umbhobho isiyavalelisa lathi iqhamuka iphendla indlela lensizwa iphendla indlela nalasikhala thona esiphethe yaphendla sasithuma isibane sasithi sondela ukhulana indlela la basasondela baphethe ufahla phambi kwakhe
wathi baba lo muntu lona indle yakho ikhipha ngepayipi wathi baba ngimthatha esibhedlela wathi baba buyisa amanzi novaseline khuluma ngomuntu wasezulwini ongafani neminye imino ngisho ungafaka wakhe unakuphila kodwa lo wakhe ayilo wakhe afana neminye wasufika lo muntu lo vaseline wasisuka wasebamba amanzi kuthi waqubuza kathathu othi wasethi mina wathi lokhu uyiphilisa sekuseni wathi lokhu uyiphilisa semini wathi lokhu uyiphilisa ntambama wathi baba ngimphilisa esibhedlela wathi mntothu uyisa apha esibhedlela uyanazi lona la mhlawumbe likaze likuhle yiko uphilisa nje awuphayimi wayithayimi ikhisi awuyithayimi ikhisi mangalazi lona laka lokuhamba leti manje shona ngapha usimakhiyathe ngathi yakudukisa sinayintsukwana sesigodla ukuthi silandelayo uNkulunkulu lo sihamba naye ikhona abangcwele yasifika lensizwa yayithatha lensizwa yagodukisa ufika udadewabo uyabuka ukuthi into ekhishwe emotweni uthi udadewabo hey usekhishiwe nibhuda esibhedlela uthi hayi ukhishwe uShembe wathi akabona wathi yayimeke wafa nalo Shembe akade ngomthola ithi lensizwa uthi akanamaphilisa inhlungu akanalutho umlethalana futhi wena uzolala nobani ubani azobamgulela ebusuku ayisizokhulu sidinga abazosinabukelisa uhle nje ulife uhle nje ubone ukuthi akufanele ukuwe kodwa uzokula yasifika lensizwa yambeka emphetheni balala asamabelele iyazwa lensizwa ngena umoya endlini engawuzaka ithi mayivula amashibani windi selivulekile kunendoda efaka isigqoko esinophephele ekhanda imile ethuza kwekhanda layo ithi qaqi ibhandishi ihlensizwa yaqaqa le ndoda ibhandishi yasivela inkebekebe yasilonda yashivula umthungo yashifika kule ipayipi yathunga iphathe zonke amathuluzi bakuthi uShembe wehla na wonke amathuluzi akuwona umdlalo ingobe engakafiki nawo ngakuwe yes yamthunga esimvala yamgoqa yasilalela kamntanami yathi siyohlangana albethuni ngibe sengiyocheka ngemishini yodokotela ukhelo bana ufike nje albethu uthi ngizela ungena ngephupho ukuthi ulethiwe la albethu awuyiseli uyavuka kusisi nendoda thangibuye isithi manje ngiqhubeke ngealbert mina uthi hawu useyagula bangiyala lo muntu ongikhiphela ubhuda esibhedlela anjalo ingqondo manje isuka ukuthi bafuthe igababa ukujana petrol lapha akekho ufakile esifika lensizwa athi ufanelwa lona ukuthi awuseyagula ke manje lo muntu wakho usethi akayisho albert uthi sisi uma ungafuni ngizozama mina imoto ezongihambisa ngoba lo muntu uthi asihlangane khona basaqasha imoto sisi base bashona albert bangena albert uthuli ngiyaphuthuma bangena albert uthuli bathi befika ngaphakathi uthi sisi buthi sesikhona umuntu wakho iliphi wodi aphe ungena kulo mawufika la reception uzothi uyapi baqala nalona ogulayo aphela amathemba yakushabu uvela seliyashaya ayinalo sithoma kubizwa ngomthakathi wazi ukuthi umuza uphatha uzophendulela seliyashona matatazeli musukutatazela wena thukwa nje njengamanje bayeke usabanika ingalo ngawe kodwa uzovela seliyashona seliyothambama mase iqhamuka inkanyezi yakhe iqhamuka ivela ikhanyisele wena wedwa izitha zakho zishone phansi zonke kube ngathi wena uyithakathile kanti sekhondoda kulwelayo Ushabu usukumtatazelele ufuna yonke into ize ngamasoso bekezela kuyalindo kulenkolo ethi mayifika lensizwa ihleli lana lento eqhutshwayo uqhamuka indoda imthinta la ithi ngilandele yisho yini landele amqhubusisi wakhe bayongena wodini ethi mayiphuma
athi le ndoda aphuma sisisale naye, amthathe amphose empedeni, amcheck ngamshini, amqaqa amabhandishi, amlungise kahle, athi sekulungile. Akubuka kancane nje apha ejazini lodokotela ubhaliwe uvela inkanyezi sithi Shembe. Bese Mosetatazela. Ngizokushaya nawe umyalezo lo. Uthi inkinga yakho uyatatazela nejubane. Phona. Senkonzweni asindawo sikhonza unyazi Nkosi busenezweni. Amen. Nkosi yami ngithemba